o le si vai ko te fia fa fasili ai fa mole lava sa o fa so ile so na fitele lo pena share to sei si lo fionga al pursili ona o vai atu fa tu pula ia tele ia fainga ia tu lo foi lo ta o le observer ai mese foi e ile la tu fa lele langa drone ele na on live lele o fai foi anga i fare fa masino i Samoa le tele na te puina pe ala tu foi fa sa ia mai nisio no fo anga ia na lula ia le fa lele drone o le no va ia tu le sila to article le fa pe lo ke tracking ai le fainga malanga mai le fionga le palmia o le ata pu e tu lunga le drone anga i tonu o le mana valele now o yo stanga to wala valo to mai puinga ma le saunga le mu ai mai se o hese to me nei ono avea ma fa lave fau ele ngata wafi o va o fe malanga inga va ya uso fo ya o le privacy o tu langa to operations ese mai so fina ngalo wa fatu pula ia le fainga lea ai o le mau o tatu matanga we on malava lele ai o e ni penalty se ono fu mo me fa pene fa mo pastai lo stelekna senta mo fisini mana ia tele fisit o fisili fa la wiloa ia mo fisili fo I poleale mata fa yo le malava lele mo sila fia o le malava lele e tau o le malava lele la vei le lo me le fly zone fly zone no ele ma fai ona sopo ia I se drone because e tau ole no fly zone no winga na va alele ai fa tanga ole me ma dia ne tu so se drone ele ma fai na elevate me finga lele ile security restricted area ma va lele pole no fly zone apita te ivanga nawa yese code fa pito wa issue ba ave yanki ia ole ala fanga solwa ia suenga ono ole no fly zone lenga pu ele ata alenga pu e male drone ole memo mua se sue pe fa fia na mau el vainga le code fa le drone ilungo le security restricted area rona lua wa mawa fo iso suanga la o technicians wa ye drones ye wa mai so le e ma faina access anywhere Asiata wow kusa pe code pe le code longo winga yo foi la ile no fly zone sa wa le drone le pas ole ala fa ile ma to suanga ai penalty si la Tulafono e penalty si la Tulafono lo operate lea ile no fly zone area e au noa ma se fatanganga tu na tu ya te oi ia ai tatu wa ai le atale na pue ole no fly zone lea na pue po in other words ole security restricted area al malai I also suenga le na fai au technicians in the neighbor ya so ato na maweli si finding there wa ye drones they can access whatever areas pe ave se code pe le ai Asiata reala se fai si suenga yo te lo di se tato por kalame masino lumanai le fa matala tu ai findings o le investigation mananga falwan ma lo fa tai tele la wata ua langa e peno fa yetu ya o tele gonda ina langa sa o fa ngalo ngal mla va lele o kilani o me ne ye matua tapua le la vatu lunga le tele can we have it that photo on from Molia so ole ata tonu le ana po ina tu lunga le drone wa matua solia ilava ia tapu na Tulafono fa security o saunga le mu ia ai sila le fanga kwa sila mai right on top of alili yes sila tu matua solia breach securities ia sila la tato ia
a fa pea la fa maonia uma suenga nei ma vaenga pena issue sesi ia po sesi a fo itu tonu an inside job po tu lang o hatu ainga penalties e au oi I leo a ole ale tu ainga sila penalties ono tu to fio ela lo ai tu la fono e fai le case a fa maonia e tolu lima masina fa pui o lima fo ile sala tupi. Wow. Yeah, ele se penalty a mama. E mole sila fia foi ele o fiong. Quando nós foi sa vai ele drone no tau no le va asamblang mai ele fiong al palmi. Ei, Samoa foi na file drone of na screen ela waenga mama ele drone. O lele lunga au va vela tu foi mai ile land site. Le va vela tu foi mai ile land site ai wai lo. Ole popo lenga le yai. Ona ole fio ai valele. Ole popo lenga le yai ele ma fai ona mau mai el mako tawa le mele. Ya wa ma foi la metu. Mo ele equipment le ola fa tau mai na I monitor ai me ya. I te tonu I lungo le tau I whawhaingo fia I mo le lumana ai penalties pio le taua ai penalties o le a whaiele suenga ina ia marupipui a whemalanga inga o le popolenga le iai e laku ngei tuon feto ai ma se waalele le lumana ia e te lela fianga le malo Samoa e renga tafuiloa nei manpulenga malenga ka whaloalo ma le tau ai se vanga te fia o taito ye security como wao le o mai kau holele o menge o drones wala ngai boy drones like que si drone vai u la po ko kia ping ka mai vale le fo fa pe kede o fe classify menge o le camera po se flying object po se pe classify po se si me fa la vela be meia Faftai da tumana e facility e classify as a flying object. Pa e limit la le haite halu ele me. Mo si la fia. O le mo mai talo le drone pe se tama I manuleli. No wingo. Ai le image le mo is a very powerful drone. Ai le image le very clear. Ale mau mai talafa mai pesita mai manu lele ai o popolinga le ona e sauta amilo e lungo o security restricted area which is a le Tatau ona alu I lunga na to ina mau lunga lea awai so se drone e o mai lo security restricted area e le ma faina lele lunga ele ma faina lele lunga ai modify city e classify under as a flying object Mo si la fia lo fionga. O le va o le meli mai e jau se tasi fo io o so o te lo vo e si fia u mai Samoa le mai mo mai te mini fa ftai mi ta puta tu fa so. Le mai lana sa no ga fa pe mai Asiata ma le fa so e tasi ar ma fu anga e ma fai ai ona le se drone I le no fly zone. Ona lele ona ele ilisitala ina ilalo MWTI nono winga ai fa maila na tala fa yo drones mai o le stala ilalo MWTI Samoa e o komeki ar pepe pe a o le mele le te sau noina tu sa lawa fa wal pala ya sa no mai Mas é via Asiata ele me finga lele se drone without a license issue MWTI ya na ele me fai pika so la to e fai ala iseni pe ano utaua o le ele se statando anga foi la fai mare mtanga adwen o me e me tau flying objects e fai la iseni lano MWTI no wing o nai sa o e se tamali ele me fai ona lele se la se drone pe o il milita o le no fly zone ona ele ma fai ona lele se drone without a license issue tatum tanga benga malenga fa alo
mana ia tele lono winga matua tele la le soli Tulafono wa le foi fa so mai the only reason ele pe ele drone le ele skala ele singa e paula le o tu inga me o to so sila la jamo ai tau for fa fonga mai malo ele ngato le wei lunga tonu le pulo le valele la foi fa fonga mai va ngal MWTI ya ele nei por kalame le nei fia filanga wala ngala mana tu pe no foi tu o no fo mo va ia tu le mele o tango fie track ma le tele o e o foi ile officer ile temi foi le na to ai tonu o le sal pale mia il fa masinonga yo officer fa masinonga ma tu afelele ia but to me that's so risky. Imagine bana fa pe o se tu ai nga spy foi le la spy nga ia tu lang o makua o ki ar tu lang o tatu security tono Samoa au te lo foi pole asa sila ntanga ngo le tu ai nga fa pe o le tu usa o loto ni tu sitala au kanga ka yo kusikala e fa le solo drone fa pe nei ma po solo tu lang fa pe le ya tawa ya me se folo fa fonu fa taia Asiata mo fa visit. I think this is one of the issues in the National Security Committee. Yeah, allows you to mato fultanga. Yeah, or the National Security Committee chairman the CEO or the official parliament. This is one of the issues in the or drones. Yeah, me fa pea. But if I'm to procedures and processes already in place. Yeah, wale anga iluma. Ia nga me tutupu Asiata mare atau nga me tutupu fau ilo tatu sa malie munya nga iluma ai o telo o lisi mata o mo model fontanga le la sui le National Security Committee e che ai le CEO del Parliament ia mo de talo no ino issue she la ve ma drones me fa pe nga fa lo man ia da wa fa mai te dato por kalam maro ma lo fa dai o le sia o fa fsili a tu ile ya le atau na ya fa fsili ya fa mo lo fi o proceed o fsili le mai no por kalam le tato VIP tu langa o le tato wa ma na ya tel o le la fa mai nei tanga ta fa mo le sia ta se fsili ya tu le fionga le polisi mo la valele pe ye se so tanga o ele te malanga tu le business class le te fer wa ya fa business class ya ma le tato VIPs foi le instead o lo tu fa tau o lo ticket online ya fa mo pa tai mana ia te le fsili o le fa nga solo amato filtunga inga airlines ine ma faio na port uma mai ola to business class me fa pena airlines ai la ve le Qantas e New Zealand Virgin Fiji Airways le termine nei ele I mautu mai airlines I le tulanga lea ai mana ia yo le fa fisit o le foi le ma fo le na le ia ta uma le pulenga e te alu atu ai o fai o lau check in ia e alu enjoy le compliments ale VIP ia ma port me ala vai o wa ke ele screening I o VIP te sa wa e sa lo em le kit o le ala fa nga so ro fiu tu ga inga airlines e finalize lo ele me foi lan tu tongi le se lau sublima lea no everything will be incorporated into the ticket pa wale mea lo sa wa ta mai o le business class clients whichever airline yeah a free umame to no le VIP ai elo tu mamau na taule se madienga o airlines uma ia mal pule ngom la vale mo fa ngai no le VIP mo nga fa lo ma lo fa tai ele jole atau sa fa fsili ma na ele sa no anga stasio tato pa anga dungon program le taimi Samoa Airport authority beautiful and clean seki ma lo fa tai CEO and everyone so friendly with a beautiful smile just came back from Samoa last week fa tai CEO mo le finga wenga ya ma na ya tele fa tai Maria Taupo Atau Mako vai a milion ele nga lo ko por bilion ya o vai ko tele lo ka ngapoe se fesinga fam kala nga vole le ka u fo le la ko va le marko so ka inga ngai se ka ko va ka u bola va le malanga le nas tai ya to mo fa fisit
Etawai on the Roland Lavalele to welcome the people. I welcome any type of aircraft elani faliolo. Elengata mawele tupia tulengom Lavalele. Yale onanga fuya Lavalele. Morsila fiole billionaire. Yeah, Taylor, if you Google his name, Matuama Waina Letagata, Morsila Fia. No may say nil MOU Male MNRE or the Oratoina. If you fear tele FOE. Tausile Mamao Mio Leonga Sami. Marine Life. Stangata fa pelepele tele Marine Life. Ulelana saini no maye nei. Saini le MOU. Le MOU male tato malo ya le MNRE. Apita. Na mawana le taimi mato te filo yai ola wa pulenga ya male la umalanga. Na fai la tala. O te mana e whaamtai o inu i e lua. O leo muenga i a po ngau tā vai sa vai. O lau atalia e tue fo i mai. Ia, e me whai ono uwhaadia te a oi a mai meni o mai meni e. O fia fo i lea sa whaine mako presentation tono le VIP. Sa u ave ele ula whala. Ma tau i ai. O tangata e ave ele ula lea. Ngau meo matai tā ua. Matai whainu, matai tausi ainga. Ia le ngate leo sa tofu lau malanga man meo talavalu me whapena tā noa. Ia ave toela ko fruti lungo lato lau lau. Ia o le au ngā o lea presentation na whai. E tau atua i le milionea me lau malanga. Ia tatu winga tari malo. Ia morsila fia. A o le taimi e confirm e le toi fo i me sa mue whailo na matai. I will invite you to come. To come as witness. Ole dio le mo agreement le mai minone le mo ngang falwa. Ba ro fafkai. Manaya ya la telefone nei avanoa ya me se foi la ole to ai tonu o io o va fa penei o se tu pe foi montato mo wa stu pel tato me va le lo fion. Tua tele asina tupe na mo le pakale asin valile le nga ko le landing fee o le parking fee e mo si le fianga overnight le pakale valile le I falo o le si metau o le tele o le private jet o le to ina le o le si nga best friend actor le Matt Damon o le tala to ina le o la na va ale masanion fa nga Matt Damon sia lo ya alono wing e o se fa mo nga le ngata Mor Samoa e por forti fa pia fuori tourism o I tatu te loi au le lei malale lei lau fanua o Samoa aisia o le fie o mai e private jets fa pia o le sila fie lua fio o increase the number of private jets kanu a makan ni kausanga mai ai anwai leu a fio leu se furu kako private jets tau no I falo compare ile fitu na ye to sanga leo tuana in the same period no knowing wa fa tu player o sufi anga fule ya ta wa le tele private jet o mai o isi private jet a call va yasu o isi fast tolu ruas overnight which is se fi anga le na ya ta umul pulang wa le umia paka ile private jet yo le telefono se le ni ba wa pulang wa nga duenga fu luna malo fa tai ya ona ole mata upu foi ile au nanga fa private jet te todo tato ya mise foi ole sa fai malanga mai ile fio ngale li palmia mo le siaki foi metulanga la uto e teli watu o va ala ye to te fa nga ino I foi le au nanga e tato te fa nga ina mai ai va le ye fa nga mo fai nga malanga fa pito fa peneer malo fa mon mol ma tai se te mon fa city e mo se fie le inka ko private jets compagnie mai fafo compagnie mai ni sila me fa pena pela fa tata ingol va le malanga me va to le fion palmi is a company from New Zealand not te fa ia me o Merivec le ala I think ole e piano ta u le si tato por calame ele o te mamau establish le compagnie le a se alo le atnu
He will provide jets, helicopters, land ambulance. Lono wing. Ele to sa usa private jet mai fafu, mai New Zealand Australia. Ole disadvantage of private jet ia sei tulu. Sei lunga e umana tutongi le pili upfront le payment. So am faina sau. Ole o nanga le fufua ia le malo. They are available at church any time of emergency. Now if you confirm our mali potu miro mo starship of ya lava. Oli lunga video valile malu isma avenema. No. Ole on site tal tato valile kimi ai te fa pe te ilo te mamau. Lo te mamau ai go vai mai le o launch the company le tono Samoa. Se fa ma venga o temine. Saua mai fa foia valile. Ele mo faina sa usa valile le umal pe meni sei tulo. Ele ma faina sa ia ele tau mo fia it's around 90,000 New Zealand dollars. Vai. Ele tau mo fia sei longa lai uma na faile pe. Ia fa kwai lunga video le vai lele mai. E va tu se ma. Ai mo si la fia. E tele tatu tangata na mia meri vek. Na mia to fitinga mai atu no mau. Ai ele ma faionga afford e ainga e tau mata o valele. Ai fa ftai le malo na overseas scheme le treatment. Ya also te lolo vai mau le malo. E ma faionga Twitter tatu tangata logoli. Ai uma le ngata human resources, all different types of resources for le mai me uma. Por favor, munga na le malo. Ina ia wani tu alu tatu tupe ave tatu ngata fa fo mlenga falwa. Malo faftai. Ya, okay, loa lau songa leli Priscili. Ya, mo sufo ia ave adolo te milanga o neilo wasa soifua. Oi. Nei le a to iai ia la le ta ua e siria lo sa ngua mai o la sunga ia. Ai na nei te wa isi si vai nga matau pua o le matau pula tongia le o le tato fa so ai. Tu langa le o le security a me se fo o drones ia fa le lunga. Te lo fela le ua fonga mai mo Samoa. Ia o se matau pula fa o peli a to no winga to mo se si update le nga iluma. Ia iso su nga o fa atino. Ai isi si vai nga si la fia mo le tau tuamla unanga tauna failo le nei taimi ia ole vanone la fotu ia ata tu te le ia feane fa manu yelo wasa soifua ia ile so ia po le afo ile talavou lo sunga pusidi wa ia le vanone ia fafta ia sia tamo le vano fafta ile ataua le ai mo le atu le nganga fafta ia Samoa faftai le lango I fofuanga maul pulengo mlai balili ia ole nau malama ia tato fisia prefamanatu ele ini fisia totongi al mlai balili ole nau ai tonu la vole ticket ona telia na tangata na vili mai pe totongi le mlai balili ia fis fo le ai fatai tainga fa pe te alo totongi lo pasi se travel agent e valu se lautala ia ole nau ai ton na ma fisia le mlai balili e se la valu se lautala ai mo se na fia e la wafio ia ua e tele afu fuanga malo mo savai ma o te fausiarina le o maota ma sau te lo foi se taimi ia mau atu se update ia po se tala atu foi ia development le malo au le finangalo le malo mo le fion palmi wa ko develop savai ko develop savai ele ngata ina si tier tu blanco le motu ia mau foi nga ruenga o tatu tangata